Ngiyalibingelela abathandekayo ngegama lenkosi ngosuku namhlanje lapho singena kusifundo esiqhakathekileyo. Thanda ukubana ngiveze kubana mina engikhuluma lani ngingumfundisi uGresham Umlilo. Ngiza kunxusa engilabo abangane bami bana labo bazethule phambi kwenu. Liyabingelelwa bathandekayo ngegama lenkosi yethu Jesu. Sengathi inkosi ngasiphathisa nxa singena esifundweni saleli viki okhulumayo uEmibhalweni. Ngithanda ukulibingelela abantwana benkosi ngegama lenkosi yethu Jesu. Siyalamukela kusona lesi sifundo okhulumayo nguCrayton Gajeni. Ngiyalibingelela abalaleli lababukeli ngegama lika Jesu Kristu. Mina engikhulumayo nguThalenti Ncube kaSithandazeli. Baba wethu osezulwini siyabonga ngokusiphathisa ukuthi singene esifundweni sakulona leli viki. Sicela ukuzwisisa iqiniso lalesi sikhathi uDuteronomi siphile ngalo ngoJesu ngiyakhuleka. Amen. Siyabonga abathandekayo. Lizananzelela kubana silokho siphakathi kwezifundo zikaDuteronomi. Lamhlanje sawukhangela kakhulu indlela imibhalo kaDuteronomi exhumene ngayo kuTestament elidala ngabanye abalobi. Sakha ukuthi abalobi bayikhangele njani lolu gwalo lukaDuteronomi, basebenzise ziphi izinto kumbe bamabala aphi akaDuteronomi kulolu gwalo. Akusifundele uzafuna amavesi amabili la. Isizathu kaGacheni ukuthi ngile kotali yesilungu isinike memory verse uDuteronomi ngu10 verse ka15. Kanti senanza ukotali yesindebele isinike uDuteronomi ngu4 verse ka29. Nxa ngiwakhangela amavesi hayi kawalwi. Zafisa ubana wabale wonke omabili. Akuqalise ngoDuteronomi yokuqala u4 iverse ka29. Deuteronomy 4 verse 29. Kodwa lilapho lidinge inkosi uNkulunkulu wakho, uzayithola uba uyidinga ngenhliziyo yakho yonke langomphefumulo wakho wonke. U10 verse 15. 10 verse ngelika 15. Ukuphela inkosi yehlisela uthando lwayo phezu kwaboyihlo ukubathanda, yakhetha inzalo yabo emva kwabo. Ngitsho lina phakathi kwazo zonke izizwe njengalamuhla. Ngitsho lina phakathi kwazo zonke izizwe njengalamuhla. Njengalokho ngithilo bathandeka ngathi namhlanje sikhangela indlela eminye imibhalo esebenzisa ngayo amazwi kaDuteronomi. Akuhle sifundele esikuhlangana lakho kusihlabelelo amahobo ngo81 verse ka10. Sihle sibone ukuthi kulamazwi bani asetshenziswa lapha uNdlovu asichasisele nxa sike safunda la amazwi aqondana lale indaba. 81 iverse ngelika 10. Yes. Mina ngiyinkosi uNkulunkulu wakho owakwenyusa usuku elizweni leGibhite. Khamisa umlomo wakho ube banzi njalo ngizawugcwalisa. Nxa silalele Ndlovu uPsalm 81 verse ka10, kambe amazwi asetshenziswe lapha ahlangana njani lamazwi esiwabona uDuteronomi na? Kazange sihlangane lawo yini nxa kade walaleli? Balaleli lababukeli, kuqhakathekile ukuthi sizwisise ukuhlelwa kweBhayibheli. Nxa ungananzelela ukuhlelwa kokubhalwa kweBhayibheli liyehlukanisiwe laba yizigaba ezijiyeneyo. Kulesigaba sakuqala esisithi thina yiThora. Sibe lesigaba esilandelayo esisithi thina ngesamapoem. Esezinkondlo lapho sithola khona izaga nomahubo onguye sifunde kuye ku81. Ubususiya ebaprofethini, kulabaprofethi abakhulu kube labanye abancinyane. Ngakho ke ukwehlukaniswa lokhu kwezigaba eBhayibhelini ngesigaba sithola abalobi befunda umbhalo kumbe bekhotha umbhalo kaDuteronomi. Kusitsho ukuthi umbhalo kaDuteronomi ngumbhalo wemlayo. Ngakho ke kuqhakathekile ukuthi kuzo zonke izigaba
zokulotshwa kweBhayibheli be-refer kumbe babhale lokho okubhalwe ngobani nguDuteronomi. Asinanzeleleni ke lapha kumahubo ngu-81 uthi yena nxa eqalisa mina ngiyinkosi uNkulunkulu wenu. Ngezinye indlela lawa mazwi ngamazwi athethwe ebhukwini lomlayo. uNkulunkulu nxa ebalayo ebanika umlayo, nxa ebakhuthaza ukuthi bagcine umlayo, ubakhuthaza elesibindi sokuthi yena uNkulunkulu uyinkosi edalile izinto zonke. Ukuthi uNkulunkulu, I am the Lord your God, nginguNkulunkulu wenu olikhiphe elizweni lobugqili walisa elizweni laseKhenani. Ngileqiniso ukuthi nxa ukuletha ngendlela enje kuzasiphathisa ukubona ukuthi iBhayibheli ayisoncwadi yabhalwa ngumuntu kuphela. Hayi, kuyavunyelwana ngapha la ngapha njalo kusisizwa umuntu oweza ngale kweminyaka eveza okuphuma encwadini kabani kaDuteronomi. Yes. Akusifundele uJeremiah ngu4 ivesi ka23. Sifundani ngamazwi anjalo gatsheni. Ngamazwi nala esiwathola uDuteronomi 4 verse 23 nxa siwaqathanisa loGenesis 1 verse ka2. Esakhangela ivesi lapha logatsheni. Yes. Okunye okungasincedisa ukuthi sinanzelele ukuthi amabhuku oqala ukulotshwa kuhlanganisela lebhuku likaDuteronomi. Right. Ngezinye indlela kuba lula ngoba iBhayibheli labo kwakuyiTorah. Yes. First 5 books zikaMoses. So kuba lula ukuthi abalobi ababhala ngesigaba esilandelayo laba abanye bathathe kumbe babhale lokhu vele okutholakala eBhayibhelini elinguDuteronomi, ibhuku lomlayo. Siyabonga ngendlela ngikuzusithana nxa sisikhangele iBhayibheli elipheleleyo ngesikhathi sabalobi bayizolo oJeremiah labani bani ngathi babaphethe iBhayibheli babethwele yini umlayo iTorah amabhuku amangaki amahlanu. Siyabonga akusibhalele ivesi Jeremiah 4 verse ngelika 23. Right. Ngabona umhlaba, khangela ke wawungela simo, ungela lutho lemazulwini, kodwa akukho ukukhanya kwawo. Nxa usiya kuGenesis 1 verse ka2 sifundani ngamagama nalawo. Okay, siyabonga mfundisi. Sithola uJeremiah lapha ekhotha okubhalwe kuGenesis ukuthi umhlaba wawungela simo, kwakumnyama. So sithola uJeremiah lapha ekhotha kuGenesis. Yes. So amazwi la owabona esenzani akaqinisi yini? Aqinisa ukuthi sithembele kuThixo ngamandla ngoba iBhayibheli esilibalayo leli kalila confusion. All right. Abantu laba uJeremiah loMoses kabazange babonane kodwa bakhuluma into ezinjani ezihambelana abaprofeti. So okuthi ukuthi uThixo imessage yakhe isonke isikhathi iqiniso laleso sikhathi liza ukuzogayida thina esiphila kuleso sikhathi singamthemba ngamandla. Siyabonga kakhulu. Asike sikhangele u2 Kings 22 ivesi ka8. Sifumana sizwe ukuthi u2 Kings kambe singamthola yini uDuteronomi khona phayana. Yes, singamthola uDuteronomi kwaphana. Akusifunde u2 Kings 22 ivesi ka8. 22 ivesi ka8. Yes. uHilkiya umpriest omkhulu wasesithi kuShafani umabhalane, sengifice ugwalo lomlayo endlini yenkosi lomlayo. Alright. Yana phambili. Endlini yenkosi. Right. uHilkiya wasenika uShafani ugwalo waselufunda. Verse 9. uShafani umabhalane wasefika enkosini wabuyisela ilizwi enkosini wathi, izinceku zakho seziyithulule imali eficwe endlini, zayinikela esandleni sabenzi bomsebenzi abamiswe phezu kwendlu yenkosi. Verse 10. Hayi, asime khonapho. Ngibona uNdlovu laphana. Yes, Ndlovu. Sifundani esikutholayo kule inkambo yencwadi yomlayo. Iyatholakala ngomnyaka we10 18 years zokubusa kukaJosiah
eyaguqula imbali yabantu bakaNkulunkulu na kunesikufumanayo la. Ya ungakhangela ivesi ngokuhlelwa kwayo la ngokuyizwisisa Yeah. ithi kulomsebenzi oqhakathekileyo owawukhona lapha endulo kuthiwa lo mabhalani Yes. ngezinye indlela ukuba ngumabhalani ngalezo nsuku kwakuyinto ekhangelelwa kwangumsebenzi omkhulu kakhulu omangalisayo. Yeah. Isizwe ngesizwe ekuphileni kwaso kwakulabantu ababebhala bengomabhalani bebhala izinto ezenzakalayo. Nanzelela kulo Josiah yenkosi eyaqalisa ukubusa ileminyaka emlutshwane kakhulu. Kuthi sokutholakele ibhuku lomlayo impilo yesizwe iyaguquka ngokulandela ngokwenza nangokugcina lokhu okumumethwe libhuku lani lomlayo. Kuqhakathekile ukuthi sinanzelele ukuthi ibhuku leli embalini yakwaIsrayeli lantshintsha laletha lokho esikuthi ngesikhiwo inguquko lemvuselelo ekuhambeni ezimisweni zikaNkulunkulu. Kancube akuntshele njalo kumuzwa uNdlovu lapha ethena ngokufunyana kwencwadi le kwahle kwatshintsha isimo sonke sikaIsrayeli batshintsha bavuseleleka. Khathesi siphuma ku lockdown abantu bekhonza besezindlini abayade bengasakhonzi lokukhonza. Abebekhonza ngokulalela kumazwela kude kuma WhatsApp lakubani bani. Akunje ukuthi incwadi le ekaDuteronomi thina ingasifundisani thina esiphila kathesi kuyini ongasenza esithi singayibala kusenze lathi sike silahlele khatshana ezinye izinto sihlale ke inhliziyo zethu zinamathele kuNkulunkulu na. Abantu laba kuthiwa ekuqaleni kokubusa kukaJosiya kwahlala 18 years kwangikhona kuzuzakala ibhuku lomthetho. And abafundi abaningi bavumelana ukuthi ibhuku lomthetho leli elatholakala kwakunguDuteronomi. So kuthi ukuthi bahlala 18 years kungela mthetho abantu bezenzela abakufunda intando yabo. Yes. Kwathi sokulomthetho izinto zatshintsha. Nxa sibuya kithi ngapha ngithanda ukuthi ngithathe kuphela umthetho elithumi Deuteronomy chapter 5 kanti kule mthetho elithumi. Ngifuna ukuthi ngithi in the 10 commandments God has made a code of conduct that governs all humanity. Wonke umuntu amazwe wonke lawa mfundisi athatha imithetho emihle alandela upha ku-10 commandments. So nxa singagcina umthetho kaThixo ngokuthi thina silobudlelwano loThixo sigcine umthetho wakhe kuzasenza ukuthi sihlale sisafe. Nxa singawugcina sizawelwa izibusiso okuyikususwa kwesono. Kodwa nxa singayekela ukugcina isono sizasichaya silimale kakhulu. Maybe ukungezelela khonapho sithola ukuthi uJosiah wathi esebhalile uDuteronomi kwakhona wadabula ingubo zakhe. Kutshengisa ukuthi leli bhuku libhuku elilomahluko ibhuku lemvuselelo. But indabeni sekuthini uJosiah wabala njengebandla namhlanje kumele sibale sithole imvuselelo. Akula kuvuseleleka nxa umuntu engabali iBhayibheli. So imvuselelo iqalisela ekubaleni. Right. Siyabonga kakhulu. Ngibe ngifisa ukuzwisisa kakhulu ukuthi kambe kulezinto yini esingazilahla manje sizilahlekile ngemva kwecorona. Ngeke ngizothi abayade sebethengisa abayade sebesiyawoda ngamasabatha lane and so forth. Kambe incwadi kaDuteronomi njalo sithi wayibala nxa singakhuthaza ukuthi abakayi beyibala kuyini thina ongasenza sekulahle bathandekayo okungasisiza ngalesi sikhathi icorona esiphakathi kwayo kayibuyanga kuzosiwisa yabuya kuphela kuzovumbulula ukuthi siwe ngaphi besisafe ngenxa yokuthi bingekho. So sokuvezakela ukuthi thina silahleka ngaphi ekuthini kasila budlelwano loThixo kasilungisiseni njengoba uGatsheni echilo
bala ilizwi likaThixo nxa usubale ilizwi likaThixo lizakufunda ukuthi kuyathanda lizakufundisa ukuthi kuyathanda Awusozusala ufanana siyabonga. Now akusifundele uDuteronomi 7 verse ngelika 6. Ngizafuna ukuthi usifundele uDuteronomi 10 verse ka 14 njalo. Deuteronomy 7 verse ka 6 10 verse ka 14. ngingakafundi mfundisi bengizama ukuthi sincedisane labalaleli labasibukeleyo. Okuyenza ukuthi kudingakala imvuselelo irevival yikuthi ngesikhathi sika Josiah uJuda Israel wayesefanana lomhlaba. So kulezinto eziningi khathesi esingathi sizikhangele njengebandla njengezimuli. Sibone sokungasela mahluko Phakathi kwethu lomhlaba. Yizo lezo zinto okufanele ukuthi through ibhuku lika Deuteronomy leBhayibheli lonke sithola ukuvuseleleka. Akumelanga ukuthi njengabantwana bakaNkulunkulu sifanane lomhlaba. uNkulunkulu kakhangelelanga khona lokho. Nanzelela lokho Gajeni. Emlayweni kaNkulunkulu kulezibusiso. Njalo ekugcineni komlayo kaNkulunkulu, uNkulunkulu uyabusisa. Ngezinye indlela isizwe sako-Israyeli sinanzelela ukuthi sesisehlukene loNkulunkulu kumbe sokuneziqalekiso eziphambi kwabo. Ukwenzela ukuthi babuyele ezibusisweni zikaNkulunkulu sokumele babuyele emlayweni kaNkulunkulu. Siyabonga abathandekayo. Ngizafisa hlasibalele uDuteronomi 7 verse ka 6 lo 10 verse ka 14. Khonokho abakutsho ngikhona uzangena okunye kuningi kwangikhona asilaleleni siyaphambili. Ngoba uyisizwe esingcwele enkosini uNkulunkulu wakho. Inkosi uNkulunkulu wakho ikukhethile ukuthi ube yisizwe sayo kanye kuzo zonke izizwe ezisebusweni bomhlaba. 10 verse ngelika 14. Khangela amazulu lezulu lamazulu ngawenkosi uNkulunkulu wakho. Umhlaba lakho konke okukuwo. Nxa lapha kugcizelelwa ngomthetho kuqala ungayikhangela amavesi lathi esingawabalanga agcizela ngomthetho kaNkulunkulu. Kulamazwi athi uNkulunkulu izulu lamazulu kumcijobani olethwa nguMose lapha kutshoni njalo Ndlovu. Umuca lo ngani usithakele. Ngani awubonakali kuhle. Because ilizwi lenkosi lithi khangela amazulu libe selisithi khangela izulu bese sithi lamazulu. Kusho ukuthi usale ungasakwazi ukuthi nxa ukhangele ubona izulu kumbe ubona amazulu. Kodwa kuso nesi sigaba umlobi usuvezela ukuthi kulezulu namazulu. Maybe singakubambisisa thina lesingakukhangela okwakathesi ukuthi khonale emazulwini khonale lasezulwini kulobani. Sinanzelela ukuthi ezulwini nasemazulwini yikho lapho uNkulunkulu aphila khona. Yikho lapho uNkulunkulu ahlala khona. Yikho lapho kunesigodlo sikabani sikaNkulunkulu emazulwini. Yikho ngapha esintwini besithi uNkulunkulu beveza ubukhulu lokuphakama kukabani kukaNkulunkulu. Inzalo yomuntu wonke osemhlabeni iyazi ukuthi kulomunye umoya olamandla ukwedlula izinto zonke lezi. Njalo lo moya utholakala phansi kumbe olwandle kodwa utholakala ngapi phezulu ezulwini. Siyazi ukuthi kuloNkulunkulu olamandla ezulwini. Maybe lo muca othi izulu lamazulu ungabuveza uNkulunkulu osezulwini ophakemeyo ophezulu konke osezulwini emazulwini. Siyabonga. Ngizabuyela kumbuzo nalo ofana nayo. Kulamavesi singakhohlwa abathandekayo abana lapha sikhangela sicubungula ukuthi abanye abalobi bathini abezamuva incwadi kabani kaDuteronomi. Asike sizwe amakhosi okuqala ngo8 verse ka 27. Sizwe ukuthi sithola mcijobani ophindaphindwayo oyimpumela kancwadi kumbe ophuma kuDuteronomi. U1 Kings 8 verse ka 27 usufunda futhi lo neHamaya 9 verse ka 6. Akuqale ngamakhosi. Kodwa isibili uNkulunkulu uzahlala yini emhlabeni? Khangela amazulu lamazulu
angekwanele incinyane kangakanani ke lindlu engiyakhileyo. Othi Nehemiah 6 verse ka 9 verse ka 6. Nehemiah 9 9 verse ka 6. 9 verse ngelika 6. Yes. Okay. Ithi yona nguwe oyinkosi wena wedwa. Wena wenza amazulu, izulu lamazulu, lalo lonke ibutho lawo, umhlaba lakho konke okukuwo, izindwandle lakho konke okukuzo. Wena uyagcina konke kuphila, lebutho lamazulu liyakukhonza. Alright. Mfundisi. Ibala elisetshenziswe lapha. Yeah. Esikhiweni nguLord of Hosts. Right, inkosi yamazulu. Inkosi uSebawothi. Yes. Inkosi uSebawothi. Yeah. Kusitsho lokhu okufundwe lapha, Yeah. uNkulunkulu wamabandla. Yeah. Now nxa utranslator leli bale lithi uSebawothi licho izidalwa zonke ezisezulwini. Ngoba uNkulunkulu unguNkulunkulu wamazulu, ungumdali wakho konke okukhona ezulwini nalokho okukhona ngaphi emhlabeni. Ilanga, inkanyezi, lenyanga, konke okukhona esibhakabhakeni kwadalwa nguNkulunkulu. Nezingilosi, amawaka ezingilosi asezulwini, ibutho likaNkulunkulu, nakho futhi kwadalwa ngubani? uNkulunkulu. So uNkulunkulu nguNkulunkulu olamandla, ungumbusi lomlawuli wakho konke okungabe kukhona emhlabeni. Yeah. Bengifuna ukuthi ungakaphenduli uhlanganise lalo umbuzo. Kanti uyamuzwa uNdlovu ukuthi uNkulunkulu kanjani? Owadala zonke lezi zinto. Kwalesimanga sokuthi uNkulunkulu wadala zonke lezi zinto. Nangu uyabuye uzosihlengela esiphambanweni njengomfokazana. Wazishisa kangaka kuyini esikufundayo maqona lokukholwa kule indaba akuyihlanganise le ndaba ufuna ukuthi uyitsho. Right, siyabonga mfundisi. Ukuzehlisa ukaThixo kwahle kwaqala ekudaleni. All right. iBhayibheli lithi ekuqaleni uNkulunkulu wadala izulu lomhlaba. Isihloko sithi the heaven of heavens. Kuthi uNkulunkulu wayekhona ukuqala kungakaqali. Right. Wayekhona. Kube sokusithi izulu esikhuluma ngalo nguye owalidalayo. Kodwa wazehlisa ukuthi ahlale ezulwini inyawo zakhe zifinyelele la. So ukuzehlisa kukaThixo kwahle kwaqala kuqala umuntu engakazi. Sesibona umuntu esewile uThixo uyehla futhi. Yes. EnguNkulunkulu. Yes. Abuye azofela umuntu. Ngithini mina? Ngithi bathandekayo sikhonza uThixo okumele iattention yethu iye kuye. Nxa kuyikuthi siyehluleka entweni ezithile simxubanisa kasiceleni kuye amandla owazehlisayo. Sifunde ukwehla ngokuthi meditate upon his word ngaso sonke isikhathi ukuze sifunde indlela yethu. So kambe singaphikisa yini ukuthi amagama nalawo siwafumana kubone Nehemiah kusihlawule la nxa singasifundanga 148 verse 4 ku First Kings alendonsela yawo kubani? uDuteronomi. Yes. Asike sikhangele futhi enye indonsela ekaDuteronomi uJeremiah. Right. Yeah, uJeremiah. uJeremiah u29 verse ka 13. Jeremiah 29 verse ka 13 ngizathanda ubona uNdlovu engayibala ahlasiphendule lo mbuzo. Jeremiah 29 verse 13. Yeah. Awuqala ibali. Njalo lizangidinga lingithole lapho lingidingisisa ngenhliziyo yenu yonke. Ayibambe khonapho. Bathi bona kulomfana so wayengakholwa kodwa wasefisa ukuthi ngani yakholwa. Lo mfana wasefisa bana azwisa amaqiniso eBhayibheli. Hayi uJeremiah 23 usanda kumfunda lo. Jeremiah bani 29 verse 13 ngithi wayithinta inhliziyo yakhe ukuthi sure nxa ngamfumana uJehova ngenhliziyo yami njani yonke
kwamenza waguquka. Bathi bona uthe ngesuku ezithize wahlangana futhi lo mbhalo ofana kubani? uDuteronomi. Ya, sisifundani ngencwadi kaDuteronomi kweminye imibhalo lapha siyibona kuJeremiah, lapha njalo siyibona kuJeremiah. Nxa sibala uDuteronomi 4 verse 23 kuya 29 kulezithembiso bani ngoIsrayeli njalo thina namhlanje kusithinta njani? Ngisafuna ngizwe kakhulu ukuthi awungayibali kathesi. Ngisafuna ukuthi ukosincedise lapha ekuzwisiseni ukuthi indonsela kaDuteronomi siyibona njani kuJeremiah kathesi. Siyabonga mfundisi, siyabonga abalaleli labasibukeleyo. Siyavezelwa lapha esifundweni ukuthi ibhuku likaDuteronomi libhuku elithwele izinto eziqhakathekileyo. Yikho sinanzelela ukuthi abalobi bonke eBhayibhelini bayacupha khona phana kuDuteronomi okugoqela loJeremiah. So sinanzelela ukuthi libhuku elilendonsela enkulu phose kubalobi bonke eBhayibhelini njengoba sizafunda sesiya phambili. Ekubuseni kukaJosiah. Alright. Isizwe sivuselelwe ngencwadi kaDuteronomi. Umprofeti umprofeti uJeremiah. Iministry yakhe ibonakala kakhulu esigodlweni. Njalo ibonakala kakhulu esigodlweni kulapho kubanjwa khona umthetho nezomthetho. Ngeyindlela uthi iministry yakhe imsebenzi wakhe wawenza kakhulu ngesikhathi sikaJosiah. Yes. Alright. So kukho konke lokhu sifunda ukuthi incwadi kaDuteronomi ilokwenza lokusindiswa lokukhululwa kwabantu ezigabeni ezijiyeneyo. Ngitsho lathi namhlanje kuqhakathekile ukuthi sinanzelele le incwadi. Kuqhakathekile ukuthi futhi sigcine ikakhulu umlayo kaNkulunkulu otholakala encwadini kaJeremiah. Siza kusindiswa. Inkosi yethu Jesu siza kuyibona masinyane. Uyathola indoda sibili ethetheyo esithi umthetho kawusebenzi. Alright. Kodwa semndoda ethi umthetho kawusebenzi ngabamba unkosikazi efeba iyamgamula. So usebenza njani? So asigcineni umthetho kabani? kaThixo kuzasisiza. Siyabonga lokho sibona le ndonsela kabani kaDuteronomi kubani kuJeremiah kathesi. Angithi akubale uJeremiah 4 verse ka4 uyiqathanise loDuteronomi 30 verse ka6 sibe sesibona kanti kancube siphuma lani khona kule ndaba bani lapho njalo lolu daba lushoni kithi abaphila kulesi sikhathi na. Zisokeleni enkosini lisuse amajwabu enhliziyo yenu madoda akoJuda labahlali beJerusalema. Hlezi ulaka lwami luphume njengomlilo luchise kungabi khona ongalucicha ngenxa yobubi bezenzo zenu. Yes. uDuteronomi. uDuteronomi 30 verse ka6. Deuteronomy 30 verse ka6. Okay. Ithi yona lenkosi uNkulunkulu wakho izasoka inhliziyo yakho lenhliziyo yenzalo yakho ukuthanda inkosi uNkulunkulu wakho ngenhliziyo yakho yonke la ngomphefumulo wakho wonke ukuze uphile. Siyabonga. Yes. Nxa usenza kuhle sizahlala sikutsho lokho ezifundweni zonke. Nxa usenza kuhle impumela ibandle. Nxa usenza kubi impumela ibambi. So ngiyangiphe umfanekiso lo umfundisi. Nxa ukhulekela ukuthi ube healthy, ube lomzimba omuhle, ungadla kubi, no matter how you pray, how much you pray, the result will be an unhealthy body. Alright. So kumele ukhuleke ukuthi umzimba ube healthy. Right. Ubusulalela ilizwi likaThixo elithi dlana kuhle. So that uNkulunkulu akusise lokho kwenza. So uThixo uthi yena nxa lisenza kuhle
impumela izaba ngokuhle. Nxa lisenza kubi, Alright. impumela izaba yikufa. So there is a condition. Yeah, yes. Njengalokhu Jeremiah lapha 4 verse ka4. Yeah, ufundani ngokwenza kuhla kutshoyo. Ukhuzani uJeremiah. I think ungayihlanganisa lo Jeremiah 7 verse ka4. Ahla ibambe yonke indaba le. Uthi vele batshela ukuthi baphile ngandlela bani ukuze bahlala indlela ezahlala ngayo ezweni laseKenani. Lindawo futhi sihlangana lawo njani, kuJeremiah uDuteronomi. Jeremiah 7 verse 4. Yes. Lingathembi lina emazwini amanga ukuthi alithempeli lenkosi. All right. Ithempeli lenkosi, ithempeli lenkosi. Yeah. Now lapha sithola ukuthi isizwe sako-Israyeli isizwe esikhethakeleyo. Isizwe uNkulunkulu asehlukanise lezinye izizwe. Ngakho ke ekusehlukaniseni kwaso uNkulunkulu udinge kumbe ukhethe ukuthi lesi sizwe sibe isizwe esibonakala ngokugcina umlayo kaNkulunkulu. Ukuphambuka emlayweni kaNkulunkulu kuletha ingozi enzima kulaba bantu laba, lokulahlekelwa izinto lezithembiso ezinengi ezivela kubani kuNkulunkulu. Okumqoka kulawa amavesi ukuthi hayi madoda khangelani, lingahamba ngendlela yami kuza lihambela kuhle, kodwa lingekela ukulalela lokulandela imilayo yami kuza lihambela kabi kakhulu. uJeremiah lapho wayebakhumbuza ukuthi uDuteronomi laphi ukuthi liphile ngokulalela umlayo kaNkulunkulu. Siyabonga kulokho. Ake sihle sizwe ukuthi kanti yena uMayikha ke yena uthini. uMayikha uthini? Akusifundele uvesi nga1 leka2 maqondana futhi lokusebenzelana lokuthathela endabeni kaDuteronomi. uMayikha yena uthini? U6 verse ka1 no2. Ake lizwe lokho inkosi ekutshoyo. Sukuma ulwe lezintaba lamaqaqa. Gawalizwe ilizwi lakho. Zwanini lina zintaba. Impikisano lenkosi. Lani zisekelo zomhlaba ezihlezi zikhona. Ngoba inkosi ilempikisano labantu bayo. Njalo izalungisana lo Israyeli. Wena sizwe sami ngenzeni kuwe. Njalo kuyini engikudinise kukho. Fakaza umelene lami. Lapha sokwendaba yekhothi ke la. Sokwendaba yekhothi. Imibhalo eminingi yabaprofeti iqukethe unxuso lokuthembeka. Incwadi kaMayikha 6 verse 1 usiya ku6. Kuyini uNkulunkulu akutshela abantu njalo kuyini okubonwa izikhwicamfundo okukhulunywa nguMayikha maqondana lesivumelano njalo esikuthola kuDuteronomi. Yes. Umlobi lapha usivezela ukuthi uNkulunkulu wethesa umlando isizwe. Usethesa ukuthi hayi lina sizwe nanzelela nini ngale kuDuteronomi. Ngithe lilimuke indlela eliphatha ngayo abafelokazi. Lilimuke indlela eliphatha ngayo intandane. Laba abantu basebephambuka bayenza lokhu okungayisikho uNkulunkulu akutshiloyo. uNkulunkulu sesithi hayi nxa selihambe ngale indlela engayisiwe ngiyichilo limuka nini nanzelela nini kanti likwenzelani khonokho. uNkulunkulu sebathonisisa ukuthi kanti vele kuhambe njani ukuze kube njalo. Katsheni wena khathesi ungathi ulobhururu wakho ebese hambe khuluma ukuthi wena une problem le wena ubususithi hayi kodwa mina kangikho njalo. Ngesikhiwa bathi bona i-defamation of character. Angcolise isimo sakho ngezinye indlela. uNkulunkulu uthi ku-Israyeli lina nxa lisithi lingabantu bami, lina nxa lisithi lingabakhethiweyo, kodwa liphatha kubi intandane, lihlukumeza abanye abantu. Kutsho ukuthi liyenza i-defamation of isimo sami, lingcolisa isimo sikabani sami. uNkulunkulu ebamangalele fisa ukuthi kulowo mthethwandaba lendlela okusetshenziswe ngayo abaqondisa abavezeli ukuthi bami ngaphi laye umi ngaphi. Ngikuzwa lapha uletha indaba eqala
eqhakathekileyo yokuthi bengagijimisi iminikelo. Iminikelo eqhakathekile kwethumi leminikelo kunjani? Kuqhakathekile. Phezu kokuqhakatheka kwangikhona kudinga lezi impilo zethu zivumelane khonokho. Unganikeli ngenxa yoncindezela nje nabanye abantu. Akuthi ncube kwakusitshoni ukuthi uIsrayeli yekukhanya ngoba nxa ukhanya lapha nathothi uIsrayeli kumele abe ukukhanya kwezizwe. Yikho imithetho lena wayiphiwa. Izwe zizimanga ukuthi laba baloNkulunkulu onjani bebona indlela kanjani abaziphatha ngayo. Ukutshona uba bebe ukukhanya kwezizwe. Kambe imihlatshelo yabo yayibanceda ngani? Iminikelo yabo liyana yayibanceda ngani? Yikho yini okudingakayo okudinga uNkulunkulu wayevele ekhangele kakhulu ukwedlula iminikelo yini? Kuyini akufunayo ezimileni zakhe? Uyabona mfundisi umlilo nxa ungandethisa kathesi. Wena kayisiso sitha sa isitha sami ngulo phakathi kwa oku-influensayo ukuthi uveze ukukhanya kwa. So ngiya ekuthini indaba yayingekho emnikelweni kakhulu ukudlula lo owayevezwa emnikelo. So wonke umIsraelite owayesenza umnikelo kwakumele awenze elokukholwa ukuthi kulo Jesu ozayo ezosusa isono sakhe. Ngezinye indlela nxa wayengayenza umnikelo eseluze isayithi yokuthi ukhomba kuJesu wayeyasala sebambe umnikelo ethiya uJesu ovezwa umnikelo. Kathi namhlanje ingozi yakhona ingaba yini? Ukuthi thina sithungamele isikolo sesabatha lesi umsebenzi kaThixo kodwa singela ndaba loThixo womsebenzi. Siluze isayithi yokuthi lokho esikwenzayo sikwenzela ukuthi abantu balungisiswe lathi ngoba uJesu uyeza. So indaba isekuthini lo engimvezayo mina kangenzi kuhle ukuze ngiveze uKristu kodwa ngiyenza kuhle ngoba ngiveza uKristu. Kususwa ivangeli lemisebenzi la kufakwa ivangeli lokukholwa. Lokuthi wathi ngeke ngizwe lapha uGatsheni lapha ukuthi indaba le Gatsheni ubone ngani okumele ukuthi ngaba kwenza kuyini okuqhakathekileyo. uNkulunkulu ayevele efunani kubo kuyina kufuna empilweni yomuntu. uNkulunkulu udinga ukukhonza okuvela enhlizweni not ukukhonza kwangaphandle. Ukufuna ukubonakala ingaphandle ngaphakathi bodwa. So uma ekhalapho uyavumelana noDuteronomi yini? Uyavumelana kakhulu. Hayi siyabona. uGatsheni uNdlovu ufuna ukutsho something. Ngithi mina kule sivezelwa incwadi yomlayo. Alright. Incwadi yomlayo libhuku elibonakala esingalibamba. But leli bhuku lihamba lomoya olifukayo. Umoya womlayo ukubana thina ke kumele sigcine umlayo kaNkulunkulu. In as much as abantu thina sikhangeli ngaphandle, uNkulunkulu uhlola engaphakathi. Kukho konke sikwenzayo kumele sibe ngabantu abagcinayo umlayo kaNkulunkulu ukwenzela ukuthi samukele umusa nesineke nokulunga kukaNkulunkulu. Yes, singakhohlwa ukuthi kathesi sicubungula incwadi ekhuluma elendonsela kaDuteronomi. Sesikhangele kumahubo sayibona indonsela. Sesikhangele uJeremiah sayibona indonsela. Sesikhangele uMaika sayibona yini indonsela. Kathi sasikhangeleni uDaniel. Kathi uDaniel 9 verse ka2 ulendonsela bani esifumana lapho. Ngomnyaka wokuqala wokubusa kwakhe mina Danieli ngaqedisisa ngezincwadi inani leminyaka ilizwi lenkosi eleza ngayo kuJeremiah umprofeti ukugcwalisa iminyaka engama-70 encithakalweni zeJerusalem. Ufunde u11 lo13 khonapho. Uverse 11 lo13. Yebo uIsrayeli wonke weqile umlayo wakho ngokuphambuka ukuze bangalaleli ilizwi lakho. Ngakho isiqalekiso sithululelwe phezu kwethu lesifungo esibhalwe emlayweni kaMoses izinceku zikaNkulunkulu ngoba sonile kuye. Verse 13. Njengoba kubhaliwe emlayweni kaMoses bonke lobo bubi busehlele kanti kasincenganga ubuso benkosi uNkulunkulu wethu ukuze siphenduke eziphambekweni zethu
siqedisise iqiniso lakho. Yayizwa umthandazo okaDanieli. Umthandazo kaDanieli, phakathi komthandazo kaDanieli kambe siyibona ivela njani indonsela kaDuteronomi maqonana lokulalela uNkulunkulu ubusiseke lo nxa sevuma izono umthandazo wakhe ufana njani uthiwa sichulunywa njani lencwadi kaDaniel lencwadi kaDuteronomi nxa sikhalela incwadi. Omunye umbuzo wesibili uthi njengokuloba kukaDuteronomi baxotshwa bona Deuteronomy 4 verse 27 to 37 kwagcwalisa kokhwana. So incwadi kaDaniel ikuveza njani khonokho? Siyabonga, ngicela ukukusummarize kanje abanye bebese becomment. Ukuthi ungabala ibhuku likaDaniel, uDaniel uqala afunde kuJeremiah. uJeremiah abesemtshela ukuthi lina kumele lithunjwe for 70 years. Alright. Maye semtshele njalo kube sokumdonsela ebhokweni likaDuteronomi ukuthi avume izono. Ukuthi sithunjwa nje ngenxa yezono okwakhulunywa ngubani. Nxa esenze njalo impendulo ngenxa yokuthi isono sesisusiwe. Impendulo isikhomba ucebo losindiso. uDuteronomi chapter kuDaniel chapter 9 verse 24 kusiya ku27. Impendulo isibuya kathesi yena ubekhulekela ukuzwisisa i70 years ezokuthunjwa kwakhe. Usephiwa iprofesi ye70 weeks. Elokubhabhathizwa kukaJesu. Ungabala uDuteronomi chapter 9 verse 24 ikhuluma i70 weeks, 25 ukubhabhathizwa kukaJesu. uDaniel. Uphiwa uDaniel. 26 lo 27 sokukhulunywa ukufa kukaJesu. Lokuthi umusa kumaJuda wawuyavalana. So nxa isono sesisusiwe kakusoze kwakhangelwa kuphela ukuthunjwa kwakho empilweni yicorona kumbe indlala, kodwa kukhangelwa ukuthunjwa isono. uThixo aveze icebo lesindiso, isono sisuswe kuwe. Ozasivala umthandazo ogcineni ngoGatsheni. But ngicela ukuthi uNdlovu sesikhulumile sabona ukuthi kanti iBhayibhili liqhubana njani. Kuyini ongakutshela abalaleli ngamazwi nje amafitshane? Uqeda laphana ngizacela okaNcubela yatsho abesecina ahlasikhulekele. uDaniel ukhuluma ngomlayo kaMoses. Umlayo kaMoses ibhuku likaDuteronomi. Siyabonga ukubana lingagcinwa, ngokungagcinwa kwalo isizwe sehlelwa yingozi. Sengathi lathi singafunda ukugcina umlayo kaNkulunkulu. Siyabonga. Siyenza kuhle ngoba singamaKristu hathi ukuze sibe ngamaKristu. Alright. Ngoba lobudlelwane loThixo, uThixo akufundisa ukuthi umthetho wakhe uyagcina. Siyabonga balaleli lababukeli. Mina lawe umlando wethu after ukuzwa isifundo lesi, khangela lapha owekhona, lapho ongenze khona kuhle, uvuselelwe ilizwi likaNkulunkulu ngokulibala. Bale ibhuku likaDuteronomi, bale iBhayibhili lonke, ulungele uJesu ozayo. Siyakhuleka. Baba othandekayo osezulwini, ilizwi lakho sesilizwile. Udinga ukuthi sivuselelwe. Njalo siyabonga amaqiniso oqhubeka usivezela wona ngebhuku likaDuteronomi. Sengathi njengebandla lakho labo bonke abasilaleleyo abazwa sona lesi sifundo ungasivuselela. Silungele ukuza kwakho kumasinyane. Ngegama leNkosi yethu uJesu siyakhuleka. Amen. Amen.